uziko tukifite abantu akwiza imyaka 30 atarabona umugabo agahita ajya ku mupfumu. Hanyuma ikibabaje ubwo bukwe bwaba agahita aza abakozi b'Imana bakamurambikaho ibiganza abizi neza ko randi hantu yanyuze. Uziko umuntu atanga ruswa cyangwa agakora na bya bindi byose muzi muri societe agahita azana n'ituro gishimwe mu rusengero ko Imana yamugiriye neza. Usa ari ivangirwa rutiga. Uziko umuntu abaho ubuzima bwanduye kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu hanyuma ku cyumweru akaza kuyobora kuramya no guhimbaza. Uziko umuntu yiherera agakuramo inda hanyuma agahita agwara agakira agahita agaruka gakomereza aho yaragejeje. Uzivangirwa rihari igihe cyose utarababazwa n'ibitagenda ngo bigukure ku buriri ujyame hasi bikubuza ibiryo abandi bariye nta mpinduka izigera iba. Byibuze wigeze ugira umubabaro w'intege nke zawe zirakuriza wumva ubabajwe n'ubuzima ubaho budatunganye. Ushaka kumenya impamvu ibintu bidahinduka uzatega amatwi uko barokore basenga. Amasengesho dusenga 90% agaruka ku bibazo byacu. Satani ntashobora kwihangana igihe cyose urimo gusenga ushima, kuko ubushima umwanzi wa Satani ni Imana. Iyo ushimye Imana Satani arahunga kuko we agutera kugira ngo ubeho ubuzima bwo kwiganyira. Iyo utangiye gushima Imana Satani ntabwo yaba muri ico kibanza. Kandi nawe ubwawe gushima bikwibutsa bikwinjiza mu busabane bwawe n'Imana, bikongera bikakwibutsa iby'Imana yakoze, hanyuma ukabaho nyene wumva ushima kurikije ubugugira. Ndabizi ko ushobora kuba ufite imyenda 100 mu kabati kandi abantu batuye munsi yiwawe batagira imyenda bambara. Uburyo umufuka w'umuceri ukawurangiza hose nta n'isahano haye umukene usigaranye agafuka hangana n'urushi ubwo waho umukene koko. Imana yatanze ibihagije ahubwo gusaranganya byaratunaniye. Dusome Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Turahera kuri B y'uwo murongo tugeze 18. Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 kuri B tugeze kuri 18. Haravuga ngo gusenga k'umukiranutsi. Niho mwabonye mwahageze? Tukomeze dusome. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Inyigisho yose tugiye kuganira nyihinye mu ijambo rimwe, no gusenga kuzana impinduka cyangwa se gusenga guhindura ibintu. Ntihagira umuntu kubaza ngo mwize gute, babwire ngo twize gusenga guhindura ibintu. Hanyuma twese uko turahangira ngo tufite ibyifuzo bitandukanye, utabifite Imana imuha amahoro n'umugisha. Ariko niba babwira ibyifuzo ngira ngo biri hejuru y'ibyo twaje gusengera, kuko hano hari ikintu duhuriyeho twese. Turabarinzi ku nkiki, twaje ku gicaniro. Hanyuma ntekereza ko iyo umuntu ajya nko mu gisirikare hari ukuntu aba afite ibyifuzo bye n'ukuntu aba afite uko yifuza ko byagenda, ariko iyo agezeyo ikintu bamutoza ni ukugira umutima wagutse ukwigwa mu gihugu cyose. Ntiyongera kubaho kubwe, abaho kubw'igihugu. Icyampa tukagira abanyamasengesho bameze batyo, barenga ibyifuzo byabo n'ibibababaje n'ibibagoye, bakagira umutima ukwigwamo abandi. Kuko iyo ubaye umuntu wingingira abandi ntabwo ukwiye kubaho wizirikana, ahubwo ukwiye kubaho uzirikana abandi, hanyuma ibyawe bikazasubirizwa mu by'abandi. Ariko iyo ubaye ari inge byose bigaruka kuri wewe, ntabwo uraba umurinzi ku nkiki. Hanyuma Eliya rero ni umwe mu bantu bari bafite umutima umeze utyo. Bibiliya yatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi, ngo bivuga ngo abasenga bakwiye kuba ari
kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete, turaza kubireba. Hanyuma bahita batanga urugero kuri Eliya nyene, bakavuga ngo yari umuntu umeze nkatwe. Ntabwo yari afite amaguru 6 yenda n'amaboko 20, oya, yari umuntu umeze nkatwe. Nibwo bivuze ngo ibyo Eliya yakoreshejwe cyangwa ibyo yashoboye nawe wabishobora. Yego, ibyo Imana yakoresheje Eliya nawe yabigukoresha. Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Amen. Hanyuma nubwo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, gusenga kwe kwahinduye ibintu byinshi muri Isirayeli. Kugeza uyu munsi ni umuntu ucubashwe, ukibukwa bitewe n'impinduka yazanye. Iyo dusenga dukwiye kuba dusenga ariko twizeye ko ibintu bishobora guhinduka. Ntekereza ko dufite ibintu byinshi bikwiye guhinduka mu buzima bwacu, bwaba bw'umwuka cyangwa bw'umubiri, mu miryango yacu, mu matorero yacu n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Dukwiye kuba dusenga nyine kugira ngo ibintu bihinduke. Impamvu ya mbere ni uko ibibazo tunyuramo ibyinshi ntibiva ku Mana. Ni Satani uzanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Icyakora Yesu aba ahari kugira ngo atange ubugingo kandi abutange en abondance, abutange mu mwuzuro, abutange ari bwinshi. Ibibazo byinshi tunyuramo si umugambi w'Imana, ahubwo iyo tubayeho tubabaye Satani arishima, akora ku buryo tubaho tubabaye. Azanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Cyakora nta nubwo dukwiye kumutinya, kuko Bibiliya iravuga ngo mu mugwanye n'abazabahunga. Kandi iyo uri umuntu uzi gusenga guhindura ibintu, cyangwa se usenga kugira ngo ibintu bihinduke, Satani ashobora gutsindwa byoroshye. Muzi impamvu ibintu bitinda guhinduka? Nuko ibyo dusengera nibitugarukaho twebwe. Kandi ibyo Yesu afite icyo yabivuzeho. Yaravuze ngo ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro, n'ejo nzamera nte, Data asanzwe azi ko mubikeneye. Ndebera ufite nk'akana k'imyaka 3 wataha ugasanga kifashe gutyo. Ukabaza se wabaye iki? Ngo ubuse mama ejo tuzajya. Nase uwakana k'imyaka 3 ugashinzwe kumenya ko ejo kazajya. Umubyeyi akoresha imbaraga nyinshi n'ubwenge bwinshi kugira ngo umwana we n'abana be babeho. Ariko umwana yabayeho yiganyira ku byo papa yagiye gushugurikira, kaba gafite izindi mpamvu. Ni byiza ko dukora cyane, ni byiza ko dutekereza, ni byiza ko dukoresha imbaraga, ariko iyo bijemo kuganya, Satani aba yabyivanzemo. Abarinzi ku nkike dukwiye kurenga iyo myumvire y'ibiryo n'imyambaro n'ejo nzamera nte, ahubwo tukamenya iby'ingenzi dukwiye guhindura. Amen. Iyo urebye mu Rwanda abantu barasenga seriyezuma, ndabizi ko basenga. Bamwe basengera n'ahatemewe mu misozi n'ahandi hantu, yewe n'ahabashira mu kaga bakajya gusengerayo kubera ubwihebe bwinshi. Nagira ngo mbabwize ukuri, impamvu ibintu bidahinduka nuko ushaka kumenya impamvu ibintu bidahinduka, uzatega amatwi uko barokore basenga. Amasengesho dusenga 90% agaruka ku bibazo byacu. Noneho kibaza, ubundi Yesu yigeze gukoresha inama ifite ingingo 3. Ingingo ya mbere kwari ugushaka ubwami, ingingo ya kabiri kwari gukiranuka, ingingo ya gatatu mushobora kuba mutari inshuti za Bibiliya. Ingingo ya gatatu byari ibindi. Ko nzi ko mwabaye mu manama atandukanye, ninde muntu arakoresha inama ngo ahere ku bindi? Ibindi biza abantu bamaze kunanirwa iby'ingenzi babirangije. None twebwe twacuritse inama, tubanza ibindi, ubwami no gukiranuka bizaza ryari ko twabanje ibindi? Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, mumenye iby'ingenzi mukwiye gusenga kugira ngo bihinduke, ibindi muzabyongerwa.
ni ukuri kose ushaka uzana ahantu ngo usinyire, Imana izakugirira neza. Niba ibyo unyuramo bidatewe n'impamvu zawe, bikaba ari ukugeragezwa bisanzwe cyangwa ari ishuri ry'Imana uri kwiga, amaherezo Imana izakugirira neza. Ikintu Imana idushakaho ni ubwami bwayo no gukiranuka. N'abantu bake basenga ngo ubwami bwawe buze, ahubwo ni mana, kandi wibuke ko ntiyigera ihaga habe na rimwe. Niba dusenga, nahoze nsoma mu Bafilipi 4:6 n'uwa 7, aravuga ngo ntimukiganyire ibiryo, ahubwo ntimukiganyire, ahubwo ibyo mushaka bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ushaka kumenya rero ukuntu abantu badashobora gusenga ngo impinduke zize, nuko abantu basenga bashima ari bake. Mubwire ibanga, Satani ntashobora kwihangana igihe cyose urimo gusenga ushima, kuko ubushima umwanzi wa Satani ni Imana. Iyo ushimye Imana, Satani arahunga, kuko we agutera kugira ngo ubeho ubuzima bwo kwiganyira. Iyo utangiye gushima Imana, Satani ntabwo yaba muri icyo kibanza. Kandi nawe ubwawe gushima bikwibutsa, bikwinjiza mu busabane bwawe n'Imana, bikongera bikakwibutsa iby'Imana yakoze, hanyuma ukabaho nyine wumva ushima. Urabizi ibibazo ufite nta nubwo ari byinshi, ushobora gusanga ari nka 3 cyangwa 5 gusa. Iby'Imana yakemuye kera nibyo byinshi kuruta ibibazo ufite. Impamvu yo gushima ntihari. Dukwiye kubaho ubuzima bushima, hanyuma tugasenga kugira ngo habe impinduka. Hari ibintu byinshi bikwiye guhinduka. Twasomye ngo Eliya ari umuntu umeze nkatwe. Reka mpere ku muntu ku giti cye. Agakiza kuzuye gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza ibikomere, kagakiza n'imivumo. Abantu benshi bakize byibuze ibyaha gusa, nabyo sinzi niba birakira byose. Harashari ibindi bintu byinshi bibabereye imigozi bikibaboshe. Ibyo bintu byibuze ntibikwiye guhinduka. Impinduka zigahera imbere muri wowe. Imbere yuko dusenga ngo hagire ibihinduka mu miryango n'ahandi, ntabwo hakwiye kuba impinduka imbere muri nge. Kuko umuntu Imana izakoresha mu guhindura ibintu, akwiye kuba nawe yarahindutse. Uwo muntu ni ukwiye gusenga kugira ngo ibintu bihinduke. Ikindi nyambona tumeze nk'abana bize gardienne, noneho bayirangiza bagahita baparika bakavuga ati amashuri turayasoje. Kandi yigiye gardienne bariga. Bibiliya iravuga ngo umuntu yibwira ko ari icazi, aba ari ntaco aramenya ukurikije ibyo akagombye kubaza. Bibiliya ni ngari. Mu Baheburayo haravuga ngo tumufiteho byinshi byo kuvuga tutabonera ibisobanuro. Pawulo avuye mu ijuru rya 3 yagarutse avuga ngo menye n'imbaraga ze, nshushanywe n'urupfu. Hajya twe tugeze ukurikije aho yarageze. Ntabwo dushobora kuba abantu bahindura ibintu, ntabwo dushobora gusenga ngo ibintu bihinduke tutaremeye impinduka zihera imbere muri twe, hanyuma zigakomereza na hafi yacu, hanyuma no ku mpera y'isi. Eliya yabayeho mu gihe kibi kimeze nk'igihe turimo. Ahabu umwami w'Abisirayeli yarongoye Yezebeli umunyamahangakazi, ahitazana n'imana z'amahanga, Bayali n'izindi, azizana mu Isirayeli. Bigera igihe abatambyi bo mu nzu y'Imana baravangirwa, kubera ko igihuha Yezebeli yakwiye. Ikindi gihuha cyavuga ngo iyo mana iyo irakaje umuriro uva mu kanwa kayo ukica abantu, hanyuma ngo yivuze ngo guhinda kwayo gukomeze nko guhinda kw'inkuba. Ico gihuha gikwira Isirayeli yose. Noneho abatambyi bo mu nzu y'Imana ngo iyo bashaka gutsinda intambara basenga Imana yo mu ijuru isanzwe ya Isirayeli, ariko ngo bashaka kujya guhinga ngo beze bakajya gusenga imana zo kwa Yezebeli. Ni ukuvuga ngo rimwe babaga bari mu nzu y'ibigirwamana, ikindi gihe bakaba bari mu nzu y'Imana. Yari yarabireba areba iryo vangirwa. Uzi ko tukifite abantu akwiza imyaka 30 atarabona umugabo agahita ajya ku mupfumu. Hanyuma ikibabaje
ubwo bukwe bwaba agahita aza abakozi b'Imana bakamurambikaho ibiganza abizi neza ko ahandi hantu yanyuze. Uzi ko umuntu atanga ruswa cyangwa agakora na bya bindi byose muzi muri sosiyete agahita azana n'ituro ry'ishimwe mu rusengero ko Imana yamugiriye neza, ubusa yari ivangirwa rirutiga. Uzi ko umuntu abaho ubuzima bwanduye kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu, hanyuma ku cyumweru akaza kuyobora kuramya no guhimbaza. Uzi ko umuntu yiherera agakuramo inda hanyuma agahita agwara agakira, agahita agaruka agakomereza aho yaragejeje. Uzi ivangirwa rihari. Eliya yabayeho mu gihe kimeze gutyo, aho abantu babana n'ibyaha bikaba ari ubuzima busanzwe, hanyuma kandi bakaba bifitiye n'ibisobanuro. Numva byari byaravuye hejuru. Eliya arabireba, arababara, arangije nta Mana yamubwiye ngo ahagarike imvura, yagize ishaka gusa. Aravuga ati imvura ngiye kuyihagarika kugeza igihe nzongera kubivugira, ntizongera kugwa. Imana ihita iramushigikira. Imana ihita iramushigikira. Nagira ngo mbabwire ko igihe cyose utarababara ngo ubabazwe n'ibitagenda, nta mpinduka izaba. Ari igihe umuntu akubwira ngo ngiye ngo urumva ngo umugabo wanjye ngo ntakijijwe ngo ariko ngo ntangora ngo n'umwana mwiza. Umuntu mutazaraganwa agakiza, umugore wawe mutazajyana mu ijuru, mutazambikwa amakamba hamwe n'abera, hajya ngo ntacyo bitwaye. Biragitwaye. Umubyeyi akaba ari we yibutsa umwana we kujya muri buwate. Uyu munsi kutagiye habaye iki? Igihe cyose utarababazwa n'ibitagenda ngo bigukure ku buriri uryame hasi, bikubuza ibiryo abandi bariye, nta mpinduka izigera iba. Eliya yagize umutwaro, yagize ishaka, arababara, ababazwa n'ibyo bintu bimeze bityo. Bibiliya yatubwiye ngo Eliya ari umuntu umeze reka wenda aho mpereye kure, byibuze wigeze ugira umubabaro w'intege nke zawe zirakuriza, wumva ubabajwe n'ubuzima ubaho budatunganye. Mbere yuko tuba barinzi ku nkike kugira ngo dusenge habe impinduka mu gihugu, mu miryango n'ahandi, nuko dukwiye kubanza kubabazwa n'intege nke zacu, hanyuma tukababazwa n'ibitagenda mu miryango n'ahandi. Uzi kwibesha kubaho gukomeye ni ukwibwi. Iyo umuntu ari mu ntege nke yakwemeza ko abantu bose ariko bameze, cyane cyane abagicacu. Arakubwira ati babesha, ariko ntabwo ariko bimeze. Baca umugani mu Kirundi ngo iyo umuntu akinguye iwe buba bukeye. Reka buri wese ajye gukingura iwe. Iyo umuntu akinguye iwe buba bukeye. Umuntu wese agerageza akingura iwe, impinduka zihere kuri nge, hanyuma tuzahurire hano twese twarahindutse, bizaba byiza kurushaho. Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Hanyuma Eliya aho yari atandukaniye natwe nuko yari yifitemo ubutware guhindura ibintu. Birashoboka ko wenda binatubabaje, ariko tutifitemo ubutware bwo guhindura ibintu. Nigeze kubona umumama muri 94 wenda na 5 nangwaye igifu, banyandikira ku kibaho, zabagwa ku wa mbere. Umukecuru umwe twasenga bakomera amashyi ntacyo baba batakoze. Bagerageje bazambaga ku wa mbere. Ku wa gatandatu umukecuru umwe twasengana arampamagara, arambwira ngo yambwiye ku wa gatanu ngo ejo uzaze kunsura. Sanga yatetse ibiryo byose muganga yamujije. Hanyuma yari umukecuru wihagazeho, waramutinyaga, yagiraga amahane mu mwuka. Ariko arangije arasenga, yasenze isengesho rigufi yuzuye ubutware. Yaravuze ngo Mana, ibi biryo bihinduka umuti wo kuvura, izire ntazabaho. Ahita arampagarikira
n'ababeje sinakijwe no kwizera kwanjye, nakijwe no kwizera kwe. Ariko yari afite ubutware muri we, yari afite ubutware muri we. Eliya yari yifitemo ubutware bwo guhindura ibintu. Inkuru nyihinye, igifu ngiheruka, iri gifu gikomeye pe, yari yifitemo ubutware. Nigeze kubona undi mugabo w'umunyamasengesho, bamwe baramuzi kwa Moses Korora wo mu Tanzania, witabye Imana. Bigeze guhurira mu giterane, hanyuma arasenga aravuga ngo ngiye ngo kwangiza imbaraga z'umwijima ziri muri aka gace. Yirukana abadayimoni muri stade, ahantu hose hari umudayimoni avuza induru, abantu bagwa hasi barabaza. Ikintu cantangaje, imbaraga z'Imana zagenze ibirometero 4 kuva aho stade yubatse. Abantu bose bari muri cerekezo cye, abadayimoni babakubita hasi babazana muri stade. Nabibonesheje amaso. Hanyuma arangije aravuga ngo tugiye gusengera abagwayi, ngo batari bukira aka kanya, ngo mukomeze kwizera n'iri joro murakomeza gukira. Navuga umusaza aratubesha arananiwe. Ariko ikintu cantangaje, naraye kuri stade uwo munsi, numvise saa 7 y'ijoro, saa 8, saa 9 umuntu avuza induru ngo akaguru kararambutse, undi akavuga ngo amaso arahumutse. Ijoro ryose ryaraye abantu bavuza induru, bitangaza bikoko. Kubera ko kuri uwo musozi haraye umuntu ufite ubutware. None aho tugeze dusengera umugwayi tukamukubita biriya mu mitwe ntaki. Uzi cyabaye, twatakaje ubutware, dusigaranye imihango gusa n'amadisipline meza y'amatorero, ariko abuzemo ubutware bw'ubumana. Ibintu ntibishobora guhinduka tutuzuye ubutware bwazana impinduka. Mwibuke ko muri Matayo 16 umurongo wa 19 haravuga ngo itorero ryahawe ubutware tuzahambira mu isi no mu ijuru. Mariko 16 umurongo wa 17 na 18 haravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizeye, bazafata inzoka, bazirukana abadayimoni, bazanywa ikintu cyisha nco kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire, bazavuga indimi nsha. None ubutware twatakaje ubutware. Ipusi ishonje ivuga n'ababwa ati barandangije. Ikibabi cyaguye mu irembo ubuzi kupfuye. Tugiye dutinya uburozi kuko tutizeye ubutware n'imbaraga zikorera mu bizi. Ntabwo dushobora kuzana impinduka dufite ubwoba bungana n'ubwo dufite. Eliya yari yifitemwo ubutware bushobora kuzana impinduka. Hanyuma Eliya isahunga ajya ku kagezi ke. Ageze ku kagezi Imana imutungisha ibikona. Shakorana no bikona biracatunga abantu. Ntabwo abantu bose batunzwe n'umushahara. Arabatunzwe n'umugisha w'Imana. Kandi n'umushahara wawe Imana idashizemo umugisha, wayajera ukagira ngo wayataye. Imana irakubeshaho kubw'ubuntu bwayo. Ukambara imyenda iciriritse waguze makeya, ariko Imana ikabisiga ubwiza. Ntube wabonye amafaranga yo kugura ibikwiriye byose, ariko Imana ikaguha kunyugwa nuko Imana yakugize. Imana iracatungisha abantu ibikona. Natekereje ukuntu igikona gikunda inyama, ikamuzanira nticiheho n'ukuntu zikunda. Itegeko ry'Imana ribeshaho byose. Hanyuma nashaka kugera ko igihe akagezi kari gakamye, Imana yamutwaye Zarefati. Ageze Zarefati asanga hari umupfakazi ufite umutima wagutse abandi bakwigwamo. Yari haratoragura udukwi tubiri, afite agafu kuzuye urushi, agiye kujya n'abana be bagahita babo, n'umwana we bagahita babo. Yari yaramubwira ngo ncumbira unzanire. Nagoreka ngo baze ukurikije ubugugira. Ndabizi ko ushobora kuba ufite imyenda 100 mu kabati, kandi abantu batuye munsi y'iwawe batagira imyenda bambara. Uburyo umufuka w'umuceri ukawurangiza wose nta n'isahani wayo umukene, usigaranye agafuka hangana n'urushi bwo wawe umukene koko. Imana yatanze ibihagije, ahubwo gusaranganya byaratunaniye. Ubutunzi bwose bw'isi bufitwe n'abantu 56 mu maboko. Ejo bundi Covid ibaye,
ibihugu bikize byahise byigabanya inkingo za covid, ibihugu bikenye birazibura, ku buryo umuturage wabo babaga baramugeneye inkingo nk'icumi, mu gihe hari abantu badashobora kubona na rumwe kubera ikiguzi batakibana. Imana yatanze ibihagije, ahubwo gusaranganya byara. Uyu mupfakazi yari afite umutima ukwirwamo abana, yumvira Imana, aragenda aragacumba arakazana. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo ifu ntizongera kubura n'amavuta ntazongera kubura. Gutanga izana umugisha kuruta. Iyo ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Hanyuma uyu mumama yarantangaje, abonye ifu n'amavuta bibonetse. Yesu abwira Eliya ngo byo kugenda ububiretse, guma aha uzasangira iyi fu kugeza igihe amapfa azarangira. Reka nkubaza, uwo mutima wawe byibuze ucumbikiye mu wundi muntu? Hari umuntu usengera nk'uko wisengera? Hari umuntu witwararika ushira ku mutima nk'uko wikunda? Ku itegeko rya kabiri rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta mpinduka ishobora kuza ukikunda. Isi tuwe na miliyari 8, abantu bamaze kumva izina rya Yesu rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2 gusa. Muri bo aba evangelike, abavutse ubwa kabiri ni miliyoni 500. Turashafite miliyari 6 zitarumva ubutumwa bwiza na rimwe. Ibihugu bigerageza kohereza abamisiyoneri, amafaranga yose binjiza 99.7 akora mu rusengero, agura ibyuma, akubaka insengero zigezweho. 0.3 niyo bohereza mu bumisiyoneri. Muri za miliyari 6 zitarumva ubutumwa bwiza. Abakristo mani tubabari, twe kugira ngo ubutumwa bwiza butugereho byafashe imyaka 1900. Kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hano hashize imyaka 1900 Yesu avuye mu isi. Turashafite amoko muri Afurika gusa 1600. Hano umupadiri arabageraho, baracasenga imana za gakondo, baracatamba ibitambo by'abantu. Amoko 1600 muri Afurika. Itoro nta na kimwe twabuze, umutima ukwigwamwe abandi gusa. Noneho ikibabaje, n'amatorero abyagwa n'abamisiyoneri ntibafite umutima wo kohereza abamisiyoneri. Kandi ibyo musika ku meza buri munsi tuvyegeranyije byatunga abamisiyoneri nka 5. Ndabizi ko mutabijya ngo mubirangize, ariko umutima wagutse ukwigwamwe abandi ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma reka ngaruke kuri Eliya rero na za mpinduka yazanye. Eliya nubwo yagiye ahantu muhakurikire neza, nubwo Eliya yagiye i Zarefati ntaco afite mu maboko, mu biganza byo kwa Eliya hari mu ifu n'amavuta. Bibiliya ivuga ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, tugaragara nk'abapfa ariko ntidupfa. Mu biganza by'abakozi b'Imana b'ukuri hari mu ifu n'amavuta. Uzarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Ibyo biganza ni farumasi, byuzuye imiti yose. Hari ikinyoma kivuga ngo kanseri ntikira, nabonye abo barambitseho ibiganza kanseri irahunga. Nabonye abantu bari bagwaye diabete barabasengera ikirugo. Nabonye abantu batabyaraga barambitsweho ibiganza barabyara. Imbaraga zakoze ibyo ziracakorera mu bize. Hakenewe gusaba Eliya bashobora kuzana impinduka. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo Eliya ari umuntu umeze nk'ato. Nihuse uwo mwana yaje gupfa, umwana wa mupfakazi yaje gupfa. Hanyuma Eliya ngo amuzamukana mu cyumba cyo hejuru, barangije arasenga. Asenze amaze kuzura imbaraga ngo ahindukirira intumbi, hanyuma yihitegeko irazuba. Ibipfa bizakomeza gupfa, ariko dukeneye ba Eliya buzuye imbaraga z'ubumana bashobora guhindukirira intumbi. Agira ngo nkubwire ko intumbi ntabwo mujya impaka, yumvira itegeko gusa. Haleluya. Ubu nta bintu byapfuye bikeneye itegeko. Intumbi ntabwo mujya impaka, yo ni itegeko. Yumvira itegeko, amumuha ari muzima. Bibiliya iravuga ngo umupfakazi abonye umwana wazutse ngo ahita aravuga ngo nibwo nkimenya kuri umuntu w'Imana. Dukeneye abantu bava icumbi bakajya kwerekana Imana ku kazi, bakajya kwerekana Imana mu miryango. Nawe ibaze gusengera hano nk'amezi 3 ugakomeza kuba umunyamahane, ugasengera hano nk'umwaka ugakomeza kuvuga nabi.
none hakwiye itandukaniro ry'umuntu yaje hano n'utaraje hano. Umuntu akazava hano agiye kwerekana Imana. Niko gusenga kuzana impinduka. Bibiliya iravuga ngo Eliya Imana yaje kumubwira kwiyereka Ahabu. Namwe mwibuke ko Ahabu niwe yagiye ahunga, ariko byageze igihe Imana imubwira kujya kwiyereka Ahabu. Yari afite determination, yavuga ngo ico bizansaba cyose kugira ngo impinduka ibe muri Isirayeli nzagitanga. Igihe yahuye na Ahabu yamubwije ukuri, aramubwira ati ntabwo ari nge wateje akaga Isirayeli, ni ibyaha byo mu nzu yawe. Aravuga ngo cyakora hamagara abahanuzi b'Abali tuzamuke ku musozi. Bageze ku musozi wa Karumeli, abahanuzi b'Abali babanza ari bo gutamba igitambo, ngo barikebagura baragerageza biranga. Hageze isaha yo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya aravuga ngo mwese mwegere hamwe. Yubaka igicaniro acubakisha amabuye 12. Ibanga ryatumye imvura umuriro umanuka, nuko babanje gusanasana igicaniro cyarasenyutse. Acubakisha amabuye 12. Nukuvuga ngo buri muryango wose yawusabiye imbabazi mu mazina yatura n'ibyaha bakoze. Barangije bashiraho igitambo, basukamwo n'amazi kugira ngo batabyitiranya. Yasenze isengesho rigufi. Nigeze kumva umuntu umwe yavuze ngo yasenze isengesho ritarengeje amasegonde 40. Iyo sengesho riratangaje, riravuga ngo uyu munsi bimenyekana ko hakiri Imana mu Isirayeli. Umva umukozi w'Imana utizirikana, umukozi w'Imana ukoreshwa ibintu ntabyitiriwe, umukozi w'Imana ufite umutima ukwigwamwo abana. Yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko hakiri Imana mu Isirayeli, kandi ko ibi mbikoze mu izina ryawe, kugira ngo abantu bamenye ko ajya wowe Imana nibigukorera bizamara iki mu bwami bw'Imana. Ibintu usaba byose Imana ibiguhaye bizavugana n'abandi bantu iki. Hanyuma umuriro uramanuka. Umuriro umanutse uhereye ku mwami Ahabu n'abandi bantu bose ngo barunama, baravuga ngo Imana yo kwa Eliya niyo Mana. Yahise amanukana abahanuzi b'Abali ukageza hepfo, arabica bose. Hari ibintu utarabyica, hari ingeso utarazirimbura, nta mpinduka izaba. Kuba umuriro waramanutse Imana ishimwe, ariko kuba bakihari batarapfa abahanuzi b'Abali, nta mpinduka, nta imvura ntishobora kugwa. Amen. Maze imyaka myinshi nkijijwe, kuri ngeze ntabwo ari mikeya, ukirenze 37 ndi mu nzu y'Imana ndi umukristo. Ariko kugeza uyu munsi ikintu kimwe nshimira Imana nkumva ngize ishimwe ryuzuye, ni igihe mbashije gutsinda ingeso imwe ya kamere. Ibyo bizanyinjiza mu bwami, guhindukamwo imbere, kurimbura. Reka mbabwize ukuri, Yesu yinjiye mu rusengero asanga hari isoko, arangije arayisenya, aravuga ngo inzu ya data niyo gusengeramo. Niba atarihanganiye isoko yo mu rusengero, ntabwo azihanganira ingeso twanze guhindukaho. Hari igihe umuntu azicumbikira kugeza ubwo azirata ngo ngiye ngo nikomeze ngo muzamfate uko. None se uko umeze niko imbuto z'umwuka barazivuga. Uko umeze bikwiye impinduka. Hanyuma nyuma arangije kwica abahanuzi b'Abali, ntabwo yarekeye aho. Yesu asubira ku musozi aho yavuganiye n'Imana, ngo yobika umutwe mu maguru. Aravuga ati mwami, ibyo nakoze nabirangije, hasigaye kimwe, imvura ntiragwa. Yemwe barinzi ku nkike, imvura ntabwo iragwa, ntabwo ububyutse buraza mu Rwanda. Igihe ibyo bitaraba, nubwo wakijijwe ukaba uri umwana w'Imana, ntuzahweme, ntuzarekeraho kugeza igihe ububyutse buzaza. Yambwira abantu ngo ikintu nifuza kuzabona mbere y'uko mva, ni ukubona ubumwe bw'itorero, ni ukubona urukundo mubera, ni ukubona abantu bongeye guhagarara mu mbaraga n'ubutware bw'ubumana, ni uko abantu bongera guhagarara mu mwanya wabo, imipaka y'amadini igasenyuka, abantu bagahagarara hakwiriye. Ibindi by'Imana yakoze ishimwe, ibyo yagukoreye ku giti cyawe Imana ishimwe, ariko imvura ntabwo iragwa.
Eliya yubitse umutwe mu maguru, yohereza umuntu we yari Elisa, niwe bagendana. Umusozi wa Karumeli ugira ubutambike bwa kilometero 8. Nibuka ko yagiye inshuro zingahe? 7. Ubwo bivuze ngo Elisa yagiye ibirometero 8 gukuba kangahe? 7. Oya, ntabwo ari kugenda no kugaruka ni kangahe? Ni 14 gukuba 7. Uwo mwete guhara abantu batangiye hano mu barinzi batakiza amasura amwe namwe ndayibuka. None Daniel kugira ngo ububyutse buze Abisirayeli bave mu bunyagi yasenze imyaka 70 asenga gatatu ku munsi. Ajya usenze ingahe? Mu Baroma 12:12 haravuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Perseverance. Imana ikenera abantu ba persevera, bakamena ibikuta kugeza igihe ububyutse buzaza. Jambo Yesu yavuze ngo musabe mushake mukomange. Izindi Bibiliya ziravuga ngo gusaba no gusenga, gukomanga no gutitiriza. Ariko ijambo rivuga gukoma ni ukugera ahantu hatari umuryango ukahaguma ugasenya kugeza igihe umuryango uzaboneka. Nubwo Satani yubatse ibihome, ndabizi ko abera bazasenga kugeza igihe imvura izaba. Hari abantu bazihangana ntibahave bahagume. Daniel nta nubwo yatashe mu gihugu cy'isezerano, imva ye iri Bagdad kubera ko batashe afite imyaka 95. Bakoraga urugendo rw'amezi 4 mu butayu, ntabwo yari kubasha kuhogerayo kuri iyo myaka. Nubwo imva ye iri mu banyamahanga, ariko icyo yasengeye cyabaye. Imana yabwiye ngo Daniel we ngo uzahagarara mu mugabane wawe. Ukeneye abanyamasengesho basenga kugeza igihe imvura izagwa. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, arasenga kugeza igihe imvura igwiriye. Akanyuma rero yabwiye Ahabu, yaramubwiye ngo ihute ujye mu rugo ngo imvura itagutsinda mu nzira. Harimo ijambo ryo kwizera. Ijuru bikiri umweru nta gacu barabona, ariko yijeje Ahabu ko imvura izagwa. Reka mbabwize ukuri, kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzahumeka, nzaba ngihamya ko ububyutse buzaza. Nimpfa ntabubonye nzasiga mbibwiye umwana wanjye, namwe ndabibabwiye. Icyo Imana yasezeranye muri aka karere icyo nzi neza. Impamvu mubona aka karere kahagurukiwe u Burundi, mu Rwanda no muri Kongo, Satani azi impamvu. Twe turabirebera mu isura y'ibindi, ariko ngewe icyo Imana yampishuriye. Igihe Mose yavuka abana b'imfura barapfuye, kuko Mose yavutse ari umuliberateur, umucunguzi. Yesu yavutse habaye jenoside, kuko nawe yavutse ari umucunguzi. Kimwe mu bintu Imana yavuze kuva 9:5 numvishe n'amatwi yanjye, nuko muri aka karere hazahaguruka ububyutse buhindura isi. Satani rero yazanye ibyago arabiharunda, ubukene hano ni izingiro ry'imibabaro muri aka karere, ariko uruhinja ntiruzapfa. Ububyutse buzaza, imvura izagwa. Hakeneye gusa abantu baperesevera, bihangana bagasenga kugeza ku mwuka wabo wa nyuma kugeza igihe ububyutse buzaza. Kandi ububyutse bwa rusange butaraza, tuye gukora nk'uri mu bubyutse. Ko ngiye igihe cyanjye kizarangira, yo guhagarara imbere y'Imana, mpagarare mu mugabane wanjye. Sinkwiye kwita ko benshi bari mu ntege nke, tuye gukora nk'uri mu bubyutse. Impanda ya benshi ya rusange itaravuga ngo twese tugende, yawe yabiravuze. Gerageza ubehe nk'uri mu bubyutse, usenge kugira ngo impinduka ibe, kandi Imana izabana nawe. Amen. Hari indirimbo nkunda, reka ngaruke kuri Ahabu. Yaramubwiye ngo ihute imvura itagutsinda mu nzira. Ikintu cyantangaje, Eliya amaze kubona agacu kangana n'akaganza, ngo yahise yiruka imbere ya Ahabu ngo amutanga kugera ku marembo. Ifarashi ishobora kwiruka ibirometero 80 ku isaha. Eliya yagenda n'amaguru, Ahabu yiruka n'ifarashi.
amutanga kugera birembo. Bibiliya iravuga ngo abasore n'inkumi bashobora kugenda bakananirwa, ariko abiringiye Uwiteka bazibura mu mbaraga nsha, bazagenda be kunanirwa. Imana izambika imbaraga itorero. Erega ntabwo Yesu azagaruka ku isi, azahagarara ku bicu avuze impanda n'akamo ka marayika, hanyuma twambara amababa tuzamuke tuhamusanga. Izo mbaraga zizazamura abera zitarabatwara. Na n'ubu abantu b'Imana iracabambika imbaraga. Hano hakurya muri Kongo hari umuntu Imana yamitse imbaraga, araguruka aca hejuru ku misozi ku manywa abantu bareba. Muri 1993 nabanaga n'umuvugabutumwa mu nzu, hanyuma yayoboraga irindi shuri ahantu agenda ibirometero nka 40. Avuye mu rugo agenze nk'ikirometero kimwe agwa mu mutego w'abicaye. Yasenze isengesho rigufi, ntabwo nzamwibagira, kandi igihe gikomeye. Abwira Imana ngo Mana, niba igihe canye cyo gutaha kitaragera, nkize aba bantu, kandi niba hageze ko ntaha unyeze unyura amahoro. Aheruka asenga gutyo, tugiye kumubona tumubona asohotse mu cumba. Reka nsubiremo, yari yagiye mu ivugabutumwa, hanyuma agwa mu mutego w'abicaye, asenga rya sengesho rigufi ringana kwako. Reka hari abantu bazinanye n'Imana. Uko yagarutse nawe ntabizi, yabonye yongeye gutangira urugendo. Asohotse atavuga ati mbabwira ikintu kimbaye. Mukanya ntabwo mwari mwabonye ko nagiye ati ibyo mbabwiye nabibonesheje n'amaso yanyu. Imana iracakorana n'abantu bayo. Umuvugabutumwa umwe w'Umuswedwa yagiye kubwiriza ahantu mu kare muri West, hanyuma yari yihuta agiye mu giterane, aragenda nyine agiye mu giterane, atwara imodoka, niyibuka gutwara esanse ya reserve. Yagomba gutaraversa ubutayu bunini. Ageze mu nzira, aragenda, bigeze hafi nimugoroba abona umuntu aramuhagarika. Amurebye abona n'umuntu wiyubashe ataba ari ibandi. Arahagarara aramutwara. Ntabwo yabashije kumuvugisha ibintu byinshi kubera ikibazo cy'ururimi. Baragenda bagera ahantu wa muntu aramubwira ngo ndasigara hano, arasigara. Ashaka kuvuga ubutwari. Hanyuma bigeze nimugoroba, wa muvugabutumwa ugiye mu giterane abona kuri taburo y'imodoka handitse ngo esanse irashize, gatara kacaye, kandi yarashonje pe. Aravuga ati buriya igiterane kirasibye, ngiye kugwa hano mu butayu, ntabwo nzi kizakurikiraho. Hanyuma ngo byari bigeze nka saa moya n'igice y'ijoro, acanye amatara ngo abone umujyi imbere ye. Akomeza gusenga ngo ako ka esanse gasigayemo gashire yageze aho hantu wenda arabona ubufasha. Aho yahingukiye kuri sitasiyo. None icyamutangaje, abona agenda aparika kuri sitasiyo ngo bamushiremo esanse, imbere ya sitasiyo hari resitora. Abona wa muntu yasize mu butayu kure ahagaze imbere ya resitora. Aramurembuza, aramubwira ngo genda baguha ibiryo uhage, baguhe na esanse y'ubuntu, komeza ujye mu giterane. Biramutangaza, abona ni igitangaza nyine Imana imukoreye. Aragenda ajya mu giterane, agarutse ageze hahandi asanga hantu ni umucanga, nta nzu yahigeze. Urapinze reka nkubaze, niba upinze ibiryo Abisirayeli bari imyaka 40 byavuye kugaburira abantu 2.2 miliyoni imyaka 40, iyo stock yari iri he? Nibwo yamenye ko yanywesheje kuri esanse yo mu ijuru, ajya ibiryo bivuye mu ijuru, aragenda akora igiterane. Imana ibasha gukora ibiruta cyane
ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Hazaba impinduka niduhagarara hakwiriye. Eliya yari umuntu umeze, asenga yinginga, Imana igusha imvura. Tunamisha amaso dusenga. Hari umuntu yaba yaje mu barinzi akeneye kwakira Yesu umwami n'umukiza? Hari umuntu yaba yaje hano uvuga ati ngewe mfite ingeso zingoye, ndumva nkeneye impinduka imbere muri njye? Abantu baba bahari bagahaguruka tugasenga. Umuntu uvuga ati ngewe ndashaka kwakira Yesu pe, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha nawe. Ibi ni by'umuntu ku giti cye. Mu itorero harimo imbaraga zikiza, izakije abandi nawe zagukiza. Impinduka nziza nizihereye muri wewe zigakomeza naho utuye n'ahandi, kandi birashoboka. Nifuza gusengana nawe. Aba bahagurutse se abanyabyaha kuruta abandi, ahubwo bagize neza kwemerera Umwuka Wera. Kandi ndakwizeza ko Imana izabana nawe, impinduka zizakomeza. Reka dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, kandi Mana yacu, Mana uhindura umutima umuntu akavuka ubwa kabiri. Turasengera abantu bose bakeneye impinduka muri bo. Bikwiriye guhinduka byose ubihindure. Paulo yavuze imirimo ya kamere, ariko nyuma yo guhinduka yandika n'imbuto z'umwuka. Guhinduka birashoboka. Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Umubano wawe mwagirana niho havuyemo imbaraga zazanye impinduka muri Isirayeli. Intege nke zacu zihindura imbaraga, gutsindwa kwacu bihinduke gutsinda. Dushoboze kuba abatsinzi no kurushaho, tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Buri wese kucari harakubwira umubera Imana, umwiteho. Twifuza impinduka. Yewe mwamuhindura ibintu, twifuza impinduka. Ijambo ryawe ravuga ngo tugire ingeso nziza mu banyamahanga, ngo kugira ngo nubwo batuvuga nabi badusebya, ngo nibabona imirimo yacu myiza bahimbaze Data wo mu ijuru. Duhindure ku rwego abantu baguhimbaza kuko batubonye. Duhindure ku buryo dushobora kuzana natwe impinduka mu bantu. Ineza wibane na buri wese mwami. Iri teraniro turarisengeye kugira ngo abagwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ico rivuga si amagambo, n'imbaraga zikorera mu bizera. Muri iri teraniro ukiza indwara, muri iri teraniro wirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Buri mudayimoni atsindirwe mu iteraniro ry'abera. Dayimoni utera indwara, dayimoni utera ibyaha, dayimoni uteza agahinda, dayimoni mubi utsindwe mu iteraniro ry'abera. Abantu bakira impinduka nziza muri bo, bagirirwe neza nawe. Hari abandi bafite imitwaro ikomeye, wabwiye Zerubabeli ngo si kubw'amaboko, ni kubw'imbaraga z'umwuka. Umusozi uzahinduka ikibaya. Iyi misozi mwami hinduka ikibaya imbere y'abantu b'Imana. Girira neza buri wese nk'uko akwiringiye. Suku bwa mbere si n'ubwa kabiri. Aba bantu muzinanye ahantu hatandukanye, barakubonye imvura igwa, barakubonye izuba ryavuye, barakubonye mu rupfu, barakubonye mu buzima, barakubonye bashonje, barakubonye bahaze, barakubonye abantu babakunda, barakubonye abantu babahagurukiye. Na n'uyu munsi uracigaragaza. Wigaragarize mu bantu bawe, uremera ishimwe ryuzuye mu kanwa kawe. Mwami twifuza impinduka. Mwami twifuza impinduka. Twifuza impinduka Yesu. Turarambiwe kubona urubyiruko rwacu runywa ibiyobyabwenge. Turarambiwe kubona abantu babaswe n'ubusinzi. Turarambiwe kubona ibyaha bitandukanye mu bantu mu izina rya Yesu. Twifuza ububyutse, twifuza kwimvurirwa. Twarabonye urujojo, twifuza umuvumbi wawe. Twifuza kubona Imana yigaragaza, twifuza ko izina ryawe ryubahwa. Waravuze ngo nidusenga tuvuge ngo izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ubwami bwawe nibuze, bwimura ubwami bw'umwijima. Ubwami bwawe nibuze, bwirukana abadayimoni. Ubwami bwawe nibuze mu miryango, ingo zireke gusenyuka. Ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Ubwami bwawe nibuze mu bagabo,
ubwami bwawe nibuze muri aba bagore, ubwami bwawe nibuze mu rubyiruko, ubwami bwawe nibuze mu mitekerereze, ubwami bwawe nibuze mu mikorere, ubwami bwawe nibuze impinduka zibe, ubwami bwawe nibuze, 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 ubwami bwawe nibuze mwami, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Turagushimiye ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, izina ryawe rikabyubahirwa mu izina rya Yesu, amen.